Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Pini nili nani tumhane pak klang ponji bulke ration card nami tum jong si ingbochok mate ration card number akimi apply jet pen nami tum number silong le lang pulote nani tum nani nana dorkar dota hai wifi se nani tum silong le te pulote nili nani tuman laso video se ngi 1p nani tum koson si nani tum aadhar card nani tum koson si ration card number silong imapu lasi nili video ke cheng mengi judan lang dono nili kang ang ton bang than pon etpo lapen nani tum jong si nili video subscribe klang por subscribe denol lapen nili nani tum kai kita nani tum chini nili nangi 1p lake kai kita video ke me ngi 1p lapen nili lan sa ke me nang 1p tu bom nang asi lanon nili na paklang poi buga lage non la ration card ki me ke apply tum kan aadhar card ration card number chilong le rek polote la to tum ante nili non paklang poi pu lapen nani tum jong si aban ration card jong si nani tum chitrai gi nang tum aban ration card jong si chipang bochok polote la tan nili na paklang ponji lake next video long banglo non lake akimi ration card jong si nani tum chilong le lang polote la to ration card number chipalo infante nili nani tum na paklang pon po la si nani tum ki jut pen ke chai me gi juda nang lang non nili ka dok ve nang than pon etpo ki ching si lage nani tum play store nang po play store am det pen la dak mera ration putok nang po mera ration putok det pen api nani tum la install nang po nili non install bom lang la install tang elote nili non dam po non install lang alom sing hong chanang nang tum ke cheng me gi juda nang lang tum payment non ko son si claim ni mapu nili na paklang pon et pon nani tum 6 accept pin pon nani tum jong si forward chat dukok polote laki nang tum ke chini ne dukok ta haila sinang lang payment non forward way pin non tabe non bang po dak nili allow punang ko dak location bang athege nili kona area mapu la pende non la phone of interface bang po la so interface bang that pen nang tum dak option ri registration la dak know your entitlement pudo la pende nearby ration shop pudo la dak do asonamu war visita nili non nang li tum na paklang poi lage la dak kachiche gi phan nang li tum aadhar card jong si nang li tum jong si ration card chilong le lang polote la so ration card chi palong i phan nang li tum dak aadhar setting pudo la dak ni di aadhar setting pulong si non click po la aadhar setting pulong click that pen apilote lason hini interface option mai ration card number mate aadhar card number po nili ration card number si chichini ni la si non nili aadhar card number si pipo dak aadhar card number lake hema sor aadhar card number si pinai la dake kadok ka visita la dake apiso aadhar card number si pinai athege aadhar card ke teng also amendment si aadhar ration card ke silam lam la sinana tum ladak lang pa minon nili tang helo non tang at nili state district scheme nili card number to chelong lo helo yo card number ke lasi lahai tang at na nili screenshot ende po mo joy ke aphan mo apita kinang sot lake nan tum la pen member sa berdo dagyo lasi nili la so video nang tum hanai paklang lake card aadhar ration card number na paklang data theke lahen lo nang tum ration card pen akam dang o athege non molom ayushman bharat card ka chebunai la pen dang lo kapre along tinta nang tum han la ration card number na hang det lasi nang tum lake kido kenang sot lo la pen nang li tum jong si ration card do et pen nang tum jong si kapre arong si cheterek thupo polote lata nili nani tum hanang ge than pon po nani tum jong si ladak arong non dobo marong pen kapre garong si dampo la pen hadak si ration card jong si chepaling dam ji polote lata nani tum banghan chokha nang ni pin pen thang the tum pe pin pen nili nani tum hanang paklang pon po lake nani tum ladak option doji ladak la so option teng pen nani tum dam nang ji la so option teng pen jong si nani tum dam rote ladak nani tum chi change melo arong men hodak nani tum type nang ji son do laki nani tum hodak fill up er non ladak completely type lote nang tum ki choklo la first page mane tumala dak ONORC state pudo ladak nan tum click nang po ladak click that pen the next interface nang po ladak enter ration card number po na tum ration card number chi type nang po dak chi type that pen apilo submit po submit that pen ladak option do yo member id po nan tum jong se choose migrated family members po nan tum kona si ge chitarek jima pulo so dim tok po la pen ladak berdo joy state district kona si nan tum chitarek jima po dak Karbi Anglong bode Karbi Anglong machi tok nang po la penan tum ko ana chi club hansin nang tum chi teregi mala dakta tok nang po ko ana por ban ma la penan tum mobile number chi pinang po migration remark po nang tum kopia joine si chi tereg ma la dak chi tok er non la pen dak submit non submit lo te ke tang lo lan ve lo kam ke la si joy pick athena tum jong si pine ka sik sak to putel la nili phan comment na pitu ta chok nili ka kita narat tunji la penan tum jong si na tum kate bok na ration adukan si sini kang tung pulo tela dak nearby ration shop pudo la dak click no click lo te nang tum la pan option klang ke poyo nili dung ke la hen lo kate bok nai lo long kirong hang ko hen lo la penan tum la dak screenshot ende non kai kita mo nang tum si kapre ka dimong ta joy keji apano lake nang tum nearby ration shop ke lasi pinige lo kwan si kang ton lo do me thak me kardong